Nakon Kuršumlije, Blaca i Žitorađe, pokret Zajedno za Srbiju dobio je svoj inicijativni odbor i u Prokuplju. Prokuplje je važan grad, kao što je Toplički okrug, veoma bitan. Ovde proevropska ideja i jedna progresivan stav prema životu je godinama unazad i zato mi veliku pažnju celom Topličkom kraju ovde posvećujemo. Evropske integracije koje stvaraju šansu za ekonomski rast, iskorenjivanje siromaštva, korupcije i kriminala, kao i dostizanje standarda ljudskih prava i bolji život u celini, osnove su politike koju će slediti buduća stranka Zajedno za Srbiju. Prvi korak ka tim ciljevima je uređenje države kroz njenu decentralizaciju, naglašava šef poslaničkog kluba Zajedno za Srbiju Dušan Petrović. Važno je da odlučivanje otvorimo za sve ljude u našoj zemlji. Nije moguće da mi napravimo veliku modernizaciju, da sa velikom energijom krenemo u preuređenje Srbije ukoliko milioni ljudi u tome ne učestvuju. I zato je važno da mesne zajednice imaju budžete, da ljudi odlučuju u svojim selima, da u mesnim zajednicama ili u kvartovima, u gradovima to isto čine, da se u opštinama odlučuje najviše što je moguće, u gradovima takođe, a da kao najviši iskaz i izraz samouprave bude ovaj naš deo Srbije ovde od Preševa do Bubanj Potoka i od Užica do Kladova i Zaječara kao jedna celina, Beograd kao druga, Vojvodina kao treća, tu da se odlučuje o prosveti, o zdravstvu, o socijalnoj politici i pre svega o ekonomskoj politici. A država da se bavi spoljnim poslovima, vojskom, policijom, sudovima, tužilaštvima, monetarnom politikom i bezbednošću, kao što to država i treba da čini. I onda mislim da ćemo mi otvoriti sebi put za jedno veliki i snažni progres. Narodni poslanik Boško Ristić, koji je zadužen za formiranje stranačke mreže u ovom delu Srbije, naveo je da građani zaslužuju uređeniju državu. Svuda gde idemo po Srbiji, gde god smo promovisali program, vidimo da postoji veliko razumevanje građana i velika potreba da se državna vlast decentralizuje, da se odlučivanje o rešavanju problema građana i trošenju javnog novca spusti na što niži nivo, jer svi građani očekuju da će se povećati učešće građana u vršenju javnih poslova ukoliko se vlast decentralizuje. Postoji veoma veliki broj lokalnih samouprava koje nemaju mogućnost da odlučuju o svojim problemima. Tako recimo i u Beogradu postoji velika prepoznatljivost našeg programa, jer recimo Boleč koji ima 75.000 glasača nema čak ni mesnu zajednicu. Oni prepoznaju potrebu decentralizacije, kao što prepoznaju građani jugoistočne Srbije koji žive u veoma otežanim uslovima i gde su nerazvijene opštine 13 puta u lošoj poziciji od onih razvijenih. Bez decentralizacije Srbija nema nikakvu perspektivu. Ekonomski će propasti, zbog čega će mladi ljudi masovno napuštati zemlju. Sa tim problemom Toplički region suočava se više godina unazad, čemu hitno treba stati na put. Ocena je svih učesnika konvencije pokreta Zajedno za Srbiju u Prokuplju.